Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 20 апрель 2025 жыл Чүй облусу Токмок мал базарына келгенбиз. Саан уйларды көргөзүп берели туугандар. Уй канча экен апа? 120 миң сурап атыптыр. Эжеке апабыз 120 миң дейт. Болчу байка, ассалам алейкум. 210 миң. Торпогу менен. Ох, мощный экен торпогу, чоңоюп калыптыр. Эркекпи? Эркек. 210 дейсизби? Канчанчы музоосу бул эмчек желиндери? Сабиздей го, сабиздей, я. Канча литр сүт берет? 18 литр. 18 литр берет экен туугандар мына. Желиндери. 210. Канча баш бар сизде? Аркалар канчадан? Могу деген 130 миң. 130 миң бооз. Канчанчысына бооз бул? Бул үчүнчүсүнө. Үчүнчүсүнө аркычы? Аркы алтынчысына боз. Алтынчысына баасы? Аныкы 140. 140 дейт. Азыр номерин сурап берем. Эгер берсе мына. Жанакы уй торпогу менен 200 дейт. Булкак экен торпогу чоң болуп калыптыр. Мына бооз экен. Бул азыр саамбы байке? Я байке. Могу саамбы азыр? Бооз, а? Кызыккандарга телефон айтасызбы? Жок, а? Мейли. Айтылбайт экен номер. Кана, муну көрөлүчү. Байке канча? Пас. 100 дейт. Кана. Канча литр сүтү бар? 12 литр сүт берет экен. Канчанчы тууду? Я, 4-чү туут экен да. Булчу? Экинчи туут? Канча баас? Баас болуп 100. Номер айтасызбы? Онлайн. Телефон. Номериңизди? 501 501 менен 33 33 20 20 85. 85, Кайсы районда болосуз? Сакзавод. Сакзавод Токмокто экен мына. Кандай? Мынаке көрүңүздөр, чалсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Канча музоолу? 125 тен 125. Канчанчы тууду бу торпогу менен? 4-чү. Бургачыбы? Эркек. Эркек экен. Бул дагыбы? 125 дейсиңби? Соода кандай болду базар? Канча берди? Буларга өткөндө 3-экөөнү 115тен берген. 115тен бербедиң эле, мына ушундай экен достор. Мына желиндерин көрүп алыңыздар. Туугандар, азыр бул уйдун баасын сурап көрөбүз. Байке чоң уй экен. Мүйүздөр мыкты экен. Байке кандай? Канча сурап атасыз? 160. Азыр бул боозбу? Канча ай бооз? 5 ай бооз. 160 миң дейт. Байкем. Жаңы тууганда канча берет сүт? 15-16. Канчанчысын тууйт? 4. Номер айтасызбы? Кызыккандарга, балким онлайн. Же бияқта эле сатасызбы? Айтыңыз да номеринизди. 703 менен 240476. Мына момундай болгон уй экен. Бирок мындай көрктүү уй экен, чоң. Байке, ушул канчага соода болду бүгүн? 120? 120 берип атыптыр, бербептир. Канчага карматасыз? Балким алам дегендер болсо 155 миң болсо берет экен мына. Рахмат. Кайсыны? Могу? 190. Канча? 190. Боозбу? Кысырбы? 20 литр сүт берет экен мына. Баасы канча? 190. Номер айтасыңбы? Токол экен, чоң экен бирок. Өтө чоң экен. 501 менен 222 370 эмечи? Канчаны тууган? 4 тууган. Азыр кысырбы? Канча литр сүтү бар? 20 литр сүтү бар экен. Артынан да көрсөтүп коеюн. Мына 20 литр сүтү бар экен. Чоң уй экен борго. Бирок мынакей желиндери. Бүгүн аябай ушундай желиндери менен көп чыгыптыр. Үрүттөрүн көрдүңүздөрбү? Сабистай, бадырыңдай болуп турат. Немечи? 4 эмчектен иштейби? Каяктын малы? Токмок, кегети. Чала берсеңиздер болот, алам деген бир туугандар болсо, бирок чоң уй экен. Булчу? 90? 90 миң боозбу? Бооз, 90 дейт. Экинчи туут экен. Жанакы номерлерге чалсаңыздар, анда алдын карап кеттик достор. Жакшы уйлардан көргөзүп береличи. Могуй кандай болду экен? Канча экен баасы?
Soda, suroda. Bu uydun bağısı kança bayke? Assalamu alaikum. 150? 150 deydi bayke. Mınaki. Boz bu. Boz ekan. Nomer aytabızbı? Ha. Yaxşı. Bu uy kança? Bağısı. 170 deydi. Mına. Yaxşı. Tuğandar. Mına bu жерде bir туғаныбыздын уyu бар экен, 2-3 başı var экен ар жакта. Мунан 65 алдым деп кетип баратат. Бул азыр саан, Мына. Келиндерин көрүңүздөр. Канча литр сүт берет? 12-13. 12-13. Мунун баасын айт эми. Басы 125 000. 125 000 сурап атасың. Эмне порода бул? Галштын. Галштын. Кана калган уйлар? Көрсөтөсүңбү? Анда көрсөтөм. Жүр. Алдыда уйларды көргөзөлү. Туганыбыздын уйлары бар экен. Көргөзүп номерлерин сурап беребиз. Бул 205 000. Бул 8,5 ай болду. 8,5 ай бооз экен. Галштинби булдар? Галштин. Биринчи туут. 23 литр берген. Ha, birinchi tuutunda 23 litr süt bergen ekan, Азыр экинчи туут. Hazır ikinci tuut ekan. 2 жумадан кийин туут калат. Екі жұмадан туып қалады. Буга канча сора 205 дедиңби? 105. Басын сүйлөшөбүз. Басын сүйлөшөсүң. Доставкаларын кылып бересиң, Номериң айт эми. Баягында да бир. Кана. Могу? Жүрчү көргөзүп коюн. Бир тууганым көргөзүп кой дегенден. Мол чоң екен го я? Чоң бул. Çok maykodu. Өтө мыкты уй экен. 145 garantiya boyu. 1.45 гарантия. Сүтүчү 20 литр гарантия. 20 литр сүт гарантия дейт. Мына. 4 эмчектен иштейби? Литр өбөдө бир. Читири вод экен мына. Канчанчысын тууду? Кана саатчы? Тугандар мына. Машалла. Болду. Мына көрдүңүздөр, 3 теле тууган. 3 теле туупту. Канча литр сүт берет? 20 литр гарантия. 20 литр берет. 190 000 сурап атабыз. 190 000 сурап атыптыр. Баасын сүйлөшөбүз дейт. Бирок өтө чоң уй экен. Номериң айт. Сайлык токмогу. Номериңди айт. 0507 507 057 331 203 Баяман деген жигитибизге чалсаңыздар болот. Болду, макул. Мына Баяман деген жигиттин 3 уюн көргөзүп бердик тууганда. Dongalarga çatma. О да, Кайсыны? Экөөнү. Кана бунун кандай жашы, канчалык тууду? Бирди тууду. Мына желиндери. 1 ay oldu tuğanlar. 1 ай болду. Birincisini. Жакшы. Канча литр сүт берди мындай? 5-6 litre. 5-6 литр сүт берди экен. Берди мына артынан көргөзүп берейин. Мына достор. Канча сурап атасыз? 120 000 сом сурап атат. Андан кийин бул Kara музонубу? boz. 6 ay oldu. 6 ай боз 120 000. Kaç kara? Азыр сүт байыган, Канча дейсиң баасын? 125. Ооба. Номериң айтасыңбы? Aytayın. Кана айтыңыз номериңизди, мына чоң уй экен. Айт. 555 555 45 45 15 42 деген номерлерге байлансаңыздар, мынакей болот достор. Чала бересиздер. Токмок шаарында турат экен. Макул. Канча экен? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Уюңуз Галштинби? Таза кандуу Галштин экен. Мынакей. Канча сурап атасыз? 230 000 сурап атты туугандар. Көрүңүздөр. Канчаны тууду? Ал. Я. 4-чүсү ичинде. Канча ай бооз? 1-mayda to'ydi. 1-mayda to'ydi дейт. Мына. Асымнене болгон. Канчага бербедиңиз ушуну? 195 ке сурашты базар. 195 ке сураптыр, базар бербептир. Канчага бересиз? 220 болот. 220. Кайна да бирөө? 200 болгон. Бул кара. 20-mayda to'ydi. Бул 20-майда туйт дейт. Сиз жазып койгонсузбу, качкандан кийин? Асымнене болгон экен да, жазылат, билесиздер. 20-майда туйт дейт. Канча литр? 28 литр сүт берген. Швиц менен Галштин аралаш дейт. Туугандар, баасын? Бул деле 230. Бул деле 230 000 сом. Номериңизди айтыңыз. 703 34 69 10 номерлерине байлансаңыздар, алам деген бир туугандар болсо чалсаңыздар болот. Кайсы районда болот? Кеминде болот экен, туугандар. Рахмат. Кеминде болот экен. Буякта бир уй бар экен. Охо. Ассаламу алейкум. Сиздикиби? Кандайсыз байке?
Qancha surib atasiz cho'ng uylarga? 180'den. 180'den. Hozirgi uchurda san. Sağ ol. Dağ boz. Unday emas. Boz. Boz. 3 aylık boz. Qanchanchisini tug'an bu uy? Üçüncüsü. 3-chisini tug'ibdir. 4 emchakdan ishtaydi. İşte. Qancha litr beradi? 18. 18 litr süt beradi ekan. Bahasin 170 tarafın. 170 surib atadi baykem. Andan keyin bulasizki 160. bu 160 ming ekan. Mana hozir so'rab ko'ramiz. Bu qanchanchini tug'di bayke? 19 litr be. 15 litr deydi. 15 litr beradi ekan. Qanchanchini tug'di? 3-chi tug'ibdir. Do'stlar mana. Aldı жағынан da ko'ringizlar. Tug'anlar. Hozir baykedan nomerni olamiz. Bayke, nomeringizni aytib qo'ymaysizmi onlayn, balkim alam deganlar bo'lsa. 707. 0707 menen 202. 268. 268 104. 104 nomerlerine baylansanızlar. Qaysi rayonda bo'lasiz? Kemin. Keminde eken, Çüyü. Rahmat. Keminde eken, tug'anlar. Qancha qunajin? Bahası. 110. Boz bu. 110 to'qol. Boz deydi. Mana. Qanchanchini to'ydi? Ha, ikkinchisini ekan, ha? Ha, yaxshi. Nomer aytasizmi? Yo'q, ha? Ondan keyin bu uyga o'taylik. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu sağam bu. Muzosu menen, ne? Ha, muzosu urg'achi bunaki. 3. tut. 3-chi tut bunaki. Bu muzosu menen. Bahası Oldu tuğan. 170 milyon. 170 ming surib atadi. 1 ay bo'ldi tug'anina. 3-chi tut. Qancha litr süt beradi? 18-20 bay. 18-20. 4 emchakdan ishlaydi jenini. Qo'y, uribdir. Mana 4 o'tdan ishlaydi ekan. Ondan keyin qaysi var? Birovlar. Nomer biraz mı? Nomerni aytingiz. 709 709 96 96 25 25 94. 94 degan nomerlarga baylansanızlar. Mana oşul uydun esi Muzoğlu. Urg'achi muzosi. Qaysi rayonda bo'lasiz? To'qmoqda bo'ladi ekan. Chalaveringizlar. Mana shunday do'stlar. Mana uy qancha ekan? Muzoğlu ekan. Muzosi mana qancha ekan? Bayka assalomu alaykum. Qancha bahasini aytib qo'ying. 130 muzosi menen, ne? Urg'achi ekan. Qanchanchi muzosi? 5-chi muzosi ekan. 130 ming. Mana jelinlar. Qancha litr süt beradi? Bir sağında 6-7 litr bir sağanda beradi ekan. Bir günde 2 jol sağsa 12-13 beradi ekan. Biroq bunda o'zisini jergilikda uylar ekan. Ko'p to'ysa ko'p beradi. Jemdan bersa andan da ko'proq beradi. Ha, qurg'oq cho'pda turadi ekan. donga var mı? Ova, nomer aytabızmı? Balkim onlayn satıp kalsanız. Bir öyle bir. Satıydı götürmüşüm. Ha, ekonu satıp tursuzlar. Bir öyle kalıptır, he? Meylingizler, sodanızlarını versin. Mına şunday toğanlar koldan gelişince biz sizlerge görgösüp berdik. Har daim like basıp jatkan bir toğanlara tereң razılıklarını bildirebiz. Tokmak mal bazarından gördüңүздөр. Katты alбай көрүп жаткан bir toğanlar bolsa katты alıp көрүңүздөр. Qancha ekan uyuңuz, bayke? Muzoğlu. Bahasını aytmanız? 110 surib atadi. 110? Men emas. Ha, siz emas. 110 surib atdi muzosi menen, he? Ha, yaxshi, rahmat. Esi boshqa ekan. Pul qancha ekan? Assalomu alaykum. Bahasını aytib qo'ying. 120. 120. Bunaki jelinleri. To'rt o'tang ishtaybi? Al. Yumshoq deydi. Qana ko'ringizchi, sağ. Jo'sh ekan. Ha, jup yumshoq. Bo'ldi mana. Chiqadi, he? Qancha? İçinde. 5-chisi ichinde. 5 ay boz. 5 ay boz. Hozir danli moment qancha berib atadi süt? 12 litr, 13 litr beradi ekan. Bo'la turgan bahasi qancha? 115. 115. Nomeringizni aytasizmi? 501. 501 menen, he. Aytaveringiz. 11. 11 71. 71 79. Mana bu janada ko'ringizlar. Jo'sh uy ekan. Alam degan bir tug'anlar bo'lsa, bunday chalsangizlar bo'ladi. Qaysi rayonda bo'lasiz? Aralda. Aral, To'qmoqdali? Tokmoqdali. To'qmoqdali Aralda bo'ladi ekan. Rahmat. No, qancha ekan uy? Ha, buni tartqanmiz jana. Jana tartdik. Do'stlar, men shu bilan videoni oyoqlaymiz. Har doim bizni qo'llaganlarga rozichiliklarni bildiramiz. Har doim ko'rgazib berib turamiz. Biroq bugun mal az, negizi. Mallar az bo'lyapti. To'qmoqda. Ba'larini uqdingizlar shunday.